Nikumirite gicanga ca muciini wa Embu ni nyuma ya biashara kubangania maandamano makienda kurugurwa gwa stage njeru ya matatu. Ukamati nuremire kwa ibinda nyuma ya kubaragania ugendi barabarani ya kuma Embu kuthie Kiritiri. Akere mukaragiti wa biashara mama ariuga ni methiritwe magikurukira abinda gaka omu nontu wa biashara maria marutagira wira wao bantoni bau ni methiritwe marungamiti biashara ciao kwa mieri ithandatu riu. Marenda stinji enu iruguru ni kenda maomba kuthondeka mugati wao ntukurita Mwaniki ena inu. Kurai na thagathaka tauni ya Embu muthenya wa umuthi vuva ya matereva aria matumagira stage iria njeru irakirwe magwatanirite na avuri biashara aria mendagiria stage ino kururungana makienda irugurwe. Biashara nyingi kwa ivingirwe avuri biashara makigwa guoya ya rurungani aya guku varavara ya kuma Embu kuthie Kiritiri itagukinyika. Irai wanginya thigari kumariria ugitiri miena yonthe ya tauni ya Embu nwate arurungani aya makuamira ati nwanginya ngari icoke stage ino nguru. Thina wetu ni umwe tuthiithwe na kuresha kahora gaka ni kabinda ga peak season yetu ya Christmas na ni turenda guthukuma tutikora tuthukuma mieri iyo ingi mieri ino ni turenda gwikata guthukuma mweri uyu actually ni mweri uyu mbugira ko 5 namba niko namba 4 na nindukithia ni waguko ntamuku mwandukithie nditamuthio vandu. Matereva aya marathi na mbere kuga ati kuria maigirwe ni thirikari ya kaunti ya Embu stage igiakwa mieri 6 mithiru ni kurasa muno u ati athiei matikinyaga kuo na ugu ngari cia mirengo na iria itari cia Embu nicio ikuaga athiei aria engi. Na thina munene muno stage ni akamuketha tondu wira munene muno ni boiling ngari ya Meru kana ire ontera vituka yukegiosa apiri ore fati gutonya ngari ire ngari rembigire rupao no guti mundu utonyaga metagira ngari cia mundu cia murengo ukithira ru murengo niguo wi guru gutukira. Avuri biashara nao aria mari na nduka ndari ya stage ino magikaga ni undu wa kugwa kwa biashara ciao na thirikari ya kaunti ya Embu no irathi na mbere kuungania ugoti nao ene nyomba makiendaga marivwe ciao cia wa mweri. Ni turona stage ni make tutise ni ndwikire tereretwe twathie kuroria nginya thoko ria raukire kuria mwena uria wingi ni turarigo nginya andu acio marathamirio nundu wake tondu kabinda gaka ga stage no thoko ya tharithwe na gutie undu mundu angikorwa akiendia kindu akithukumaga akithisa kugura kindu na kuria na aratumira transport na ni mwicoro maisha maviana. Na varia riu mwenegete wa avuri biashara aya akiendaga thirikari ya kaunti ya Embu kumathengutiria mamwe ma marivi maria avuri biashara aya magirwe kuriva niguo matige gukanyiririka nundu wa andu aria magikorwa ma affectirwe ni ogwicirio vora makuruta wira ni tungienda kumauria mamecirie na njira mbararie niguo mwaka uyu wa January mamatinirie license iria marivaga matikarive license ya kawaida tondu ya mwaka uyu na ruta wira. Guku MC wa Wandia Kirimari agiosaga ngari ino na guitonye stage kia vinya na kuga stage ino ikorwe ikirugurwa wa rimwe mugaru na wendi wa thirikari ya kaunti ya Embu. Nataka niwaambie kwamba kutoka leo mimi mwenyewe ndio nimeendesha matatu kuleta hapa na kutoka leo hii stage tunafungua na matatu zote. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwarita Mwaniki wa Musiri.